hakarukom im. Myntri Rangbahduh keriu Narendra Modi nekesngi ulabu mau nongrim keba laipu ar Klur Tyngk nakabenta ka maumlu exponential center berkasora waterfall haka jenglut keba ar punyau Klur Tyngk. Myntri katana tourism iba polingdo hadin ke jengi benta lang haka ni ke program mad Myntri Rangbahduh ila ong bakini ke projek Kiba Plie ke lakot Haduh prapusan Klur Tyngk bat kini ki kentup ru ya ka Suri Falls bat kiwe ki benta ke bapo ke jela Meglaya. Kini projek kan hap hapok ke Swadesh Darshan 2.0 program. Syuk Myntri Rangbahduh ulap liru ya ka kata bil Tourist Facilitation Center ke bahana Nogar Para Southwest Gar Hills. Two projects. One is the Mamlu Experiential Center at a cost of 32 crore rupees, and the other is the Sora Waterfalls Trails at a project cost of 27 crore rupees. These projects will be taken up under the Swadesh Darshan 2.0 program. Ka Jngohkai Hills Autonomous District Council